Kahnyo Trap Integrated Territorial Organization hito hakanyo tarik unai lor arhajar arpuar. Kala kentok tenge ke sorkar jelah halor kajing yo yat kitrok kidaw yang bean kibali jeng ki high level. Bat kala penparu ikajing benyau bagi pulit kem shim latre ban register yak ejahar kabala ujor keseng persya ikat prat likitrok ki bakai daw yang bean. Presiden kehito ba don bok dekhar ulong bahadin bagi pulit jong kathanat maureng keneng kem shim latre ban register mokot dumai ki khat pratli ki trok ki baki do yong bean ki bali obat da keseng hakamit jong kesni baar badang step perngap kesni balang kumta keseng kandat mudui syaka National Green Tribunal rengkat bat kisabut ki babiang halor kajing khayi bean udo yong hakajela dagi high level. Ulong bakahito kan ledru bani kendo yu presiden ka BJP Meghalaya bandawa bani ban phak khenra ha ka Enforcement Directorate bad ban phak toket ha ka CBI halor ka jingti ba jing khayi bean yu do yong ha ka jela. Kahito kalapan pau bagalapan long ka jing khenra kadai halor ka nongrem bag sarkar jela ka julak miet ban buri bad ban sat khot bakam judan ka jing khayi bean yu do yong bad kamtam habau sembut menteri rang ba ka jela ba Preston Tensong dangshan ulong ba ka sarkar kan map ikitagi high level kibran keti ha kajing peniat ye kitrok ki do yong bean ha kajela. Ndrei ha bagaseng kalayo obat belaj ujor ejahar ki pulit kem shim latre satya ban register mokot duma. General Secretary kahito uba wan bon dekhar ulong ba kajing kem ini kitrok kadi kejubab ke sarkar MDA ba kajing ti ba jing khayi bean udo yong kadang yai beteng ha kajela haduk menta. Bat kinong nya atrok kali tu baki kit udo yong joki high level. Bat la sya bet jiki baniat klam kajing don ya kinu ki kot kisla. Nakapor sikapor ni syed ye syed sakhi ya kajing tepet miau lani kajing darab jot jom sarkar MDA ha kajing ide bat kajing kayito ya udo yong. Kumbilan tip ba naduk snem arja khatsaw haduk mentamane. Ka NGT kampat totally live ya kaneka ban on coal mining and transportation pok kejala jongi. Te hadin bengila i ba kani ke sarkar ka persyang ban tebet miau ya kini ki kam jing jersey ha ka jing ide bat ka khayi dewyong bat ka jing ti dewyong bi an pok kejala. Ni ne liang keseng ni ko ban ai jubab cekni ke sarkar MDA ba menin siteng mit ngila ki dekhot jongi na pok East Kasi na Giant Hills ban na pori boy kilawan ban ya detect ya kini ki kali kit dewyong ki bawan po Giant Hills ki bamud tmu ban like shalam le di ni udo yang sya po Guwahati Assam de hakajing rate le ni hajing bat jong ki menin kila bat kumba sanpho tam bat ki don katuk ni bala like pet na ki dekhot bat nagi hakajing don rekat jong sendang lang jong ki polis murkneng police station bat ngi yo ban FAR tang khat pratli te hadin bengila ya sambit dengan FAR officer in charge yang kemur kena police station menem step i call yang yo phone na second in charge yang kemur kena police station yang ba ya kanik FAR jong fisia ngimla ban register case na markat kum ka notification lani ko order jong mining and geology department ngimla ban register case ya kindu ke ka illegal transportation of coal ti kapapan lengok yang ni kum ki seng lani kum ki dekhot jong ka jaj beriu jong ka beriu nyotrep ba yaki wegi kam bean kum ban su ai nuksa ba lada u driver lani unongnya kali uklet tang driving license kila ban impose ya ka penalty ya ka fine bat balai pat ya kini ki ba chalan bean yo doyong kimla ban register ya ka kes ni kadai ka jingkeli ni pha kani ka karwa ka jingkeli sa sarkar ba kadon ayu selendet bakani sarkar ka persyang ban taw yang tegi an exekor ban penduk pendam lani ban tep email ya kini kam jersey lani kam korap hajing dei bat kini kam dewyong te negal yang jongi ngisngau ban agni korwak ka phak khobar sarkar ba ngi negal yang jongi ngila dep sambit ke FAR bat ki police officer concern kila receive ya kini copy of FAR ban ngi negal yang keseng ngin le ya kebadan kam ngin yai ke bor bahalor wat bantit haduk jing thang jong yang bisar ngim salia tang benta ban yo ya ka jing bisar ke bohok bat ban labdin ya kini ki boy sienti jong sarkar ban persyang ban darab jot ya kini ki jing tersi pok kecela jongi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission
to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.